pai mamoi hum pai Sisi ma'am akhoi keno da lai waterfall da lai adu ai le darshan le dada le akhoi plan sina ne adu ga street magic shu ma'am tawre adu ga street magic taw na tana akhoi mi ju paklak te adu mi try posia kilala je adu ga namen ai je ai pon se ngai ro kusan baduni ne ko ai si je keno sa sai taw ke ya adu fix tham mo re ni sai tham mo adu makha tham makha tham mo ke ko kan ya tham mo ke adu makha tham mo so khong ma sa ta ko ne to tham mo ke ko na tu ko ya ja kan ko I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck in for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah, rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this. ngasai ngaki mamang da pai gi do ni howi ko uhui pai gi do mamang da kai le maning da kai le kem yaw da kamai nungsina pai ba dong na dum tau gari Sa kami ko kaya. Priyanka. Kano hay di kano sa ako na finally ko sa pasya. Ni video dari udah kan same udah ni kazo udah tadi kan ko sa mama da. Abi da hindi pai ko do. Ho da na. Uhawi. Khangde kamaina no khoi haibam khangde. Adumana ga taw pado thajada ba haitare. akhoi di pranga abani aduni oho describe to pai mamoi hum pai pai du ho Okay. Kaya wang pai ko. Adu wang pai. kamai to no akhoi se hujik keno da waterfall da la Waterfall da ni leise. later adu ga akhoi illusion mega ama tawre illusion mega hai se akhoi da di mega ore hai di akhoi yam tina effort hadar ga ngasai gi tawre da reaction logre ma'am da khangre moi ho khot ho ba kha yaure da moi ho ba ga hange moi hujik ha ko noi su tare khole ko adu mathang su koi achowa illusion amuk tawna ba akhoi plan tawri adu gi mathak ta akhoi je upcoming show ama lebi hai di show hai je si just birthday gi ama gi event ki natte hai di akhoi na direct sinjaba hai di akhoi gi na direction duni venue ama da sport am da duga noina ticket ka ga la ga yeng ba ya ba hai di sumaina mayam anyone can come hai di mayam hange hai di ai la ke khot ke na do mi gi birthday gumba event ta gumba oi na du di lak pa do opportunity do laita aduna hana ki ha mo sin ba du date to da ya ka 26 January. 26 Ay birthday si tayo. okay dadia gi birthday su tare ado ngasai gi numit sida date 26 sida koi gi ngasai gi show masilani aduda ngasai je akoi amuk update tok ke hadi venue kai ka do siri just akoi ka tare horokpada hadi tawon silani na hayo gi monge ado mayam ngasi blog chen nungai ba nungai tor comment bibiramo share to biramo like to biramo adu comment to biramo addi asi di selo selo jemya bye